Atrai ka perkai ke i baro ya ke jing sale beng ke jonga. Ngala trai sistem na mentaka parti. Ngala trai mentang ngala long parti ubriu batrai na mentaka parti ngaklem pet na ka parti. Ngala ne adin ke jing ram ke jonga na bom string constituency. Ngala trai om tang ha ke 17 not constituency ndrai ngala yarap kan pangala akiwi wiki constituency ru kuma kumu samla batrai shit ham na mentaka ni ka parti. Lada kani ke jing sale beng ke jonga kerja aku ni yang ayu ba jong 17 not unrai hi akanu kerukom baum penpai ke jubab syakani ke parti. Kawan komen menta ndrai kumbang ala ong hagi media ki paper nidon ini chairman jong disciplinary committee hangne ngakwa ban sepen tip ba ngaklem that lani ngaklem sei madan ya kani syaka media ya kani ka scam ke jongi. Kani ka scam namar ke parti ke yang ha ke balong corruption free. Nak kata kedau ngala kran yang kini agak close door meeting jangka parti ka bamut ka deka state executive committee ka highest body bat ngala hagi tiki por nadu uslam arhajar ka khandai labun ki media labun ki bri ki bala thong yang bangangan sei madan yang kini ka scam ndrai ngaklem le ya kata ngala submit lot ya ki proof ki evidence ya ka disciplinary committee bat ka disciplinary committee kala ay ka report bat ka report ka bakai kala mention kuma fila i ha public mano bala le kumno bat yang kila pelai Hendai ke bersungsi kalau mbah hadin kejing tray sitam kejengi, hadin kejing angut kejang kinong kersan kejengi bagi nyok ya ke tiket, kipendo ya ke tiket katum kejing i ber kejing thok ke kubur kadai nak kadau ba ngalasai madan ya kene ke kam bamsap keberan apa ke parti. Jadi beliau betray na po madan ngalatray ni upat ba nadu ke por ke ba kedan kesau ke siang hakani ke election ke badan menta kimi ki kertong ki beper ki bahadir kejing song khat kejong ki kimi saka jeli jong ke politics. Kumnu ki beri ki bala pha dak sarkar ban song that menta ki dang mi saban rungbiang sakawai ke profession ngakwa ban kerpat ya ki nong kersan jo ke 17 not bakin ailat no ya ki samla ki bala don ke jingnang ke jing start ki bawan na kalong yeng ke bejenjar ke beduk bat ki betrai sitom ki ban poi hadu kani ka kedan menta ai ya ki kalat bangin yakran hapo assembly ngayeng hangni bangan long kasur jong ki beri ki bom don kalat ban yakran kani ke jingele election ke jonga kamdei ke bangami tang mentah nriu penai lani lai penai shwa kakam shobanya thepot ngala don bu pai ba apor ba jenjar ha ketu ke por manu kita ki bele na po 17 not ki bami na mentau pai ba apor ba jenjar klem don war kinong mi khmat ki jungi ki bangila de jedru ki shong bek hayeng ngaklem pat mi na ke parti ngadang don hi bat ke parti ngayele independent kajing don jonga bat kani ke parti kala ai nga ke platform bangan rung sya ke politics ngamnum long ken haram ni kata hendrai kajing ong ke jonga kalong tang we namar ba ngala don kajing angnut bangan syakri upat ba na kata kadau ngasim ya kani ke step menta lingba kajing don lang jong iba martamlen perbot ibadairu EMDC ladangi armut ni tri sitam balada kinong krisan ki jungi ki ay ka confidence kumba ki ay menta kasni kumba ki ay kini ki kindiat sni ban ngila yele ban ya rung sa kani ka independent ru adin ka jing consult bat ki adin ki meetings ki bubun bat ki hi ki ong ingi watnum shong thai watnum shong watnum kerandian abang ngila don bat pi ka tu ha ka BJP ngin don bat biru rada fiele independent